Ćao! Trenutno pripremam 6 videa za 3 kanala. Odjednom hvala Bogu. Za ovaj kanal pripremam sketch, retrospektivan video za jedan anime i pravim live za najlepše žene u One Piece-u. That's a woman? Kada nemam pojma, nisam počeo ni da pravim listu, tako da imate vremena da je popunite, ako već niste, okačen na mom Discord serveru. Sada, sve je to lepo, ali koja poenta? Pa zato što imam previše stvari da radim, klipovi neće skoro izaći, tako da umeđu vremenu pripremio sam ovo za vas. Da znam da nije originalna ideja, ne znam šta hoću, hoćeš intervju koji sam snimio možda? Nećeš, onda ćuti. Što se tiče Straw Hatova, mi njih pratimo već 25 godina. Mnogi su se drastično promenili, da li je to bila snaga, neka vrsta karakternog razvoja ili boja kože. Zašto je Usopp toliko blecav? Kako su se oni menjali, tako se i moje rangiranje naravno promenilo, tako da vas više neću zavlačiti. Evo rangiranje mojih Straw Hatova. Usopp. Ne volim Usoppa, brate. Kada smo ga tek upoznali, nije mi se nešto pretjerano sviđalo. Zamisli, ne sviđa mi se kukavicu u Battle Shonenu. Ali problem je što se Usopp zapravo promenio. Imao je momenta sa Dorijem i Brogijem, bio je spreman da se bije sa svojim kapetanom, zapalio je zastavu na Enies lobiju. To i sve ostalo su ponekad glupi, ali ipak hrabri aktovi koji pokazuju da Usopp ide ka gore. Samo što odmah posle toga spadne toliko nisko, može da vidi One Piece novosti i reveri. Mislim da me najviše nervira prelazak njega u Dressrosa i na Wano. U Dressrosa je plašiv naravno, ali i koristan. Pokazao se kao heroj pun ponosa, pa kad ga vidiš u Wanovu i Nami je ta koja mora da ustane i iako je preplašena, kaže Ulti da će Luffy biti kraj prijatelj dok on leži govorio je da laže, da, marš u kantu. Поехали, ёбаный! Поехали, ёбаный! Иди нахуй, долбоёб! Chopper. Što se Choppera tiče, najiskrenije nije da ga nešto mrzim. Definitivno volim sve više od njega, ali nemam nešto pretjerano da kažem loš. Backstory mu je odličan, mislim prvi, o moj bože, najtužniji backstory kandidat, ali Hiroluk je više bio zvezda backstorya nego on. Sem toga, Chopper je tu. Bitan za priču definitivno, ali često mu drugi Straw Hatovi ukradu jednostavno reflektori. Na kraju, uništili su mi Monster Point, oca im je. Jinbe. Kada se pridružio, Jinbe mi je bio na kraju liste, pošto je tek došao. Sem sa Luffyjem nije imao dinamiku sa Straw Hatovima, pa sada kad ga vidim u poziciji očinske figure, definitivno ga više volim od Usoppa. I dalje, realno nije pretjerano zanimljiv, pa kada ga vidim pored nekoga ko je mnogo više animiran kao Nami, razlike u energiji su primetne. Kada smo već kod Nami... Pre bi Nami definitivno stavio pri dnu liste, možda čak i za Choppera, ali su posljednjih godinu dana popela na višu poziciju. Da li je zbog majčinskih momenata, hrabrih ili me samo manje nervira, nemam pojma. Ono što ću reći, definitivno je zanimljivija sada kad ima Zeusa u sebe. Franky. Oh my god! ガルバナイズドスクエアスティールです。Legenda. Obožavam njegov dizajn, njegov karakter, backstory, skoro sve je super. Sve ono što radi s njim u priči. Zašto osoba koja u Water 7-u izgledala kao malo slabija od Luffya, kasnije postala manje više neupotrebljiva u većim borbama? I ako je već tako, kako može da se bije sa Topiropom koji ima haki, dok Franky još nije otkrio moći našeg sponzora, VPN-a? Nije sponzor, zajebavam se. Bez obzira koliko ga ode sjebe, i dalje ću voleti Franky. Zoro. Kada vidite Zora na 5. poziciji, verovatno imate jednu od dve reakcije. Zašto je ovoliko nisko ili zašto je ovoliko nisko? Preteći, razumem, edgy swordsman, preseca planine i novčanike fanova, ali nije za mene. Mislim, i dalje je na 5. poziciji, što znači da ga volim više od Frankyja. Ali to je jer se Oda zapravo brine za ovog karaktera, a Franky je nebitan. Definitivno više volim Zoroa pre, pošto je pokazivao svoju komičnu stranu i ozbiljniji momenti su imali neku svrhu. Ali ni novi Zoro u suštini nije loš. Imam veće poštovanje prema ovom liku samo jer je jednostavan. Ova jednostavnost ima neku poentu i govori mnogo više o njemu kao liku i njegovim snovima. Robin. O moj bože, Robin na top 4! Jer je cool.
Njen backstory je definitivno ono što je mene zainteresovalo za Nico Robin i nakon toga videvši kako se prilagođava ostalim članovima posade je cool. Ono što ja najviše volim kod Robin jeste njen smisao za humor i kako je to sada povezalo Robin, Frankija i Brooka kao čudake na posadi. Kad smo već kod Brooka, Brooke, još jedan lik koga nosi njegov backstory. Brooke me privlači zbog više stvari. Njegova na prvi pogled uvijek opuštena fasada krije tužnog čovjeka koji pokušava da preboli preminulu posadu. Pronašao je novu porodicu i više je nego spreman da umre za njih, kada je već nije uspeo da se pridruži prethodnoj. Većinski zbog Whole Cakea ga stavljam ovdje, ali i bez toga se više puta dokazao kao sposoban borac i prijatelj. Skoro kao da je Whole Cake bio underrated ark koji je istražio likove malo dublje od mi swordsman slash, pa posle toga smo izašli sa boljim razumevanjem i poštovanjem prema Brooku, Sanjiju, Katakuriju, Pedru i Luffiju. A da, Luffy. Luffy. Na drugom mjestu imam Luffija, ali ne zbog njega. Da, naravno da volim odličnog borca, Gear 5 spamera i Will of the Abusera, ali ono što mene najviše privlači kod Luffija jeste kako utiče na drugi. Da li pomogao Sanju ili Robin, većina ovih jako ikoničnih i bitnih scena dolazi direktno zbog njega. Sem toga obožavam što Luffy zapravo uči na svojim greškama i menja se, ali i dalje nije dobar kao Sanji. Sanji, da. Pervezni lik mi je omiljeni. Stvarno je šteta što je neko ko je beskonačno smješniji kao ne pervezan lik osuđen na beskonačno trčanje za ženama. Kada ne radi to, lik je zapravo dosta zanimljiv. Vrijedan detaljne analize koja ide kroz njegov lik, kako on ne voli sebe, ali uči da se poštuje zbog Luffija i ostalih. Već postoji taj video. Lepo. Pomalo je moje mišljenje zastarelo u tom videu, ali bez toga samo zbog Whole Cakea i ne jednog, već dva odlična backstorija, meni omiljeni Straw Hat ostaje Sanji. To je to, baci supli, zdravo mi, ćao.